Kapai, awesome. Jace. Kia ora. Brother, so Jace is one of those ones that's been around. Not around. He's been in the kapa haka game for a long time. Bro, it's been, I mean, you remember all the konohites we were part of. What's special about this performance tonight? I was a ringer. I got caught in at the last minute, and then the brother said, no, I can make it now. So now there's two guitarists. Woohoo! It's the best ever yet. Well, just on behalf of everyone here, thank you to you and the whānau, and please, homai te paki, whainale revenue. Tēnā koutou. Ka pai whānau. Now, our next rōpū is ready to jump on the stage, but we have a small announcement. Te kauni hera. Ooh, the suspense. Te kauni hera o te awa kairangi ki tai, tēnā kua haere ki muri. Lower Hutt City Council, if you are here, go to the back. If you are here in this area, go to the back. If you are here but in that area, disregard what I just said. Hutt City Council, you better not be out there getting kai. You fellas are up soon. With that being said, could we please have Stats NZ, MFE and WorkSafe go left to the stage, please? Clap. Hey, just quickly before we introduce the next group, if anyone needs any assistance, please look out for our volunteers who are wearing the Haka Tū t-shirts. Is there anyone who can model one for us, please? Oh, yes, haramai. Wait, haramai. Oh, and sport, whoa. Look at our model, whānau. Haka Tū, ki raro. Haramai, come here, please. Koe tō ingoa, no hea koe. Tēnaka, no te mahi mai tāwhiti. Anyone rongo mai wahine I roto I te whane? Tēnā koe. Oh, Kia ora. tēnā koe kōkā. And what's your very important mahi here tonight? Volunteer. And sit on the chair and make sure that I don't get anywhere near the microphone that's standing up over there. Thank you very much, e hoa. Nami, please give it up for all of our volunteers. Well, our next group has already entered the stage. So can we please have everybody seated? Thank you. So this is one rōpū that kind of doesn't really need any introduction because every year they bring it to the Ātamira, to the Papatū Waiwai. So please, can I have a big round of applause for Te Ope Kātua o Aotearoa, New Zealand Defence!
Nō reira e te iwi. Ho mai te paki, mo te rōpū, te ope kātua o Aotearoa. Haere tonu te paki e te whānau, give them a young man away. Tēnā tātou. Tēnā tātou. Kia ora. Reira ngā mihi kia koutou. Kia koutou e mahi tēnei, mahi o mātou ne. No reira ngā mihi, ko pau te hau. Kraua haere, engari te hari koa, te haramai ki kunei ki te mahi tēnei mahi. No reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Wasn't he just fantastic e te whānau? Ho mai anō te piki kia pāpā. Every year they bring that kind of energy to the stage and we could feel it moving on the stage. So hopefully you felt it moving down there in your seats. And in your hearts. And in your hearts. They were singing Merry Christmas songs. So we're through to, so the next wōpu we want to head to the back now is MPI, Ministry for
Primary Industries. Haere Pēnei mai, tēnei tā. haere pēnei mai. Ai. Don't be like Maui. Maui was told go that way, he went somewhere else. And I know it's confusing because when I say go left, and then you look at your left and go that way. So, kei te pai. So, yeah. Oh, Yeah, you are the left. Ka pai? Well, now that they've left, we've got only these ones to announce left. We're actually running like 10 minutes earlier, hoa ma. Woo! Can we give a big round of applause for that? And we want to thank all the whānau from Te Upoko o Tika. Can we give a round of applause for Te Upoko o Tika? Providing the live stream, Adrian Mark, anu te mihi kia koutou, providing the live stream via Te Upoko o Tika radio Facebook page. Make sure your whānau and friends are on there, hoa ma, so they can see us too. Well, no, not us too, just all the groups, all the groups. I might break your camera, so no. Ka pai. On to our next rōpū. Who is Te Kaunihera o Te Awa Kairangi ki Tai, Hutt City Council. How nā kōrero mā rātou? Anei te kōrero mā rātou ko te herenga kairangi te ingoa o te kapa. He kapa... he kapa e whakatairanga ana i ngā uara o te kaunihera o te awa kairangi ki Tai. Ko te kōtahitanga, manaakitanga, me te rangatiratanga. O tira he kapa e here nei i ngā taura tangata o ngā kaimahi o te kaunihera anō hoki. Kei mahua i a mātou te tuku i ngā whakaro nui ki te kuia nā te ora o te ao Māori i ara ake i ngā tau ko nēni Elma tēnā. Takaia ngā here hei herenga kairangi ko te awa kairangi e rere nei homaira te pakipaki te kaunihera o te awa kairangi ki Tai, Hutt City Council. Tēnei kara rangkapu e nuku ki te take o ahumai rangi.
te piki paki ki te awa kairangi ki te. Now, can I pinch one of you, please? Yep, you'll do. Yep, you'll do. Kia ora. Now, introduce yourself to everybody. Kia ora, ko kānihi padlahare taku inoa, no te atia wano tūhoi. Ko mai te piki paki. Now, am I right in saying that he's got such a beautiful voice, e te whānau? And the level of it. Now tell me, how did you manage to do that with your rōpū? Like, honestly, it made it look like so beautiful. Oh, we had to tell them it was a dictatorship, not a democracy. But no, everyone was keen to do the mahi, so I says, oh, well, you sure? So, ara, koira. Oh, and ho mai te piki paki ki tērā taka. Now, okay. Don't kill me, please, fam. I only know about acronyms, okay? MBIE. Please go to the back. Ministry of Business Innovation and Employment. Yeah, I got one right. Give me a round of applause, man. Yes, your presence has been requested to the back to go and spruce yourself. Room makina ia koe, so we can have a good concert tonight. Now, the ball is rolling, e te whānau. It is rolling, it is early, and that's what we like. Ne, eh? We love the early finish. I runga I tira I te whānau. We shall wait until our whānau. Give them a round of applause, whānau. Hey, matua ko te kaupapa, matua ko te concert. Ne? Nā, I tēnei wā, ko te rōpū e whai ake nei, ko te Puni Kōkiri Ministry for Māori Development. Yeah, clap. Clap. Te Puni Kōkiri, the Ministry for Māori Development, is proud to be back on stage at Pipitea to perform in Haka Tū. As one of many organisations across Wellington who have wholeheartedly supported kaupapa pahaka over the years, we are really excited to entertain you with our collection of waiata tonight. Our bracket this year pays homage to mana whenua across the wider Wellington region, and we also bring some festive cheer to whakapiki ake I te wairua. A kua ngā piki me ngā heke I roto I tēnei tau, we've managed to pull together a hearty group with a mix of seasoned veterans. Did I say that right? Thank you. I never passed English in school, whānau. But I made it. Anyway, where was I? And absolute beginners brought together with one single whakaro, te whakanui I tō tātou reo rangatira. We want to thank the Wellington Māori Cultural Society for breathing life into this. But also, young special mention e te whānau, small special mention, our own MCs in this rōpū. So can we please have a round of applause for Te Puni Kōkiri. Clap, man.
Ho mai anō te piki paki paki mo te pini kōkiri. Now, I'd like a volunteer, please. Please, TPK, te tahi o koutou. I'm going to pick on the MC later, but I won't pick on him. You'll do, mata, hara mai. You recommend? Yeah. Hey, okay, no. Yeah. Introduce yourself there. Papa, ko ai koe no hea koe. Kia mai tātou, mai te tātoku pāpā, ko tāna ki tauma, te maunga, ko tia o te Māori, ko wata te awa, ko Pariaka te Marae, mai te tātoku māmau, no ngāpui, no rei tēnā ra mai tātou, ka tō, ko ai tēnei, ko arapiti ke pangaia, chūm toku ingoa, no rei tēnā ra mai tātou. Tēnā koe. Now, with the beautiful jingle bells like that, what jingle bells can we expect from Te Puni Kōkiri? You can expect much more next year, so Maria mai whānau, hope to see you next year. Tēnā rā tātou. O mai te piki paki paki e te whānau. Now, huge round of applause for our MC. He brought his twin back, Goosey. And honestly, that was tino paira wātu e te pāpā. Tēnā koe. How did you feel switching from an MC and then straight into performer, now you're back an MC? Oh, I just want to go to Matatini now. No. Hear that whānau? There's the standard. Eighth row. Now, hika. Who needs to go to Hey, just for those who don't know, when you're waiting inside the actual room, you're sort of, ka koro pupu te ihi me te wii, kei roto i a koe, and then you have to stop yourself from singing too loudly because everyone can hear you outside. But for those who are yet to go into the room and get ready, just be prepared to have a lot of ihi and your wairo will just go through the roof. So just preparing you all, kapai. In other words, vibe with it. Ne, vibe. Kapai. Te iho agency. Ke kone koutou? Please make your way to the backs. Kapai Paula. Kapai. Give Take them a round of applause, from te whānau. iho. Kia ora, homai te paki Homai paki. te piki paki paki. Hey. And I believe ko te rōpu waiata o tā tauranga Aotearoa o Manatū mō te taia o mahi haumaru Aotearoa are next. Man, done that in one breath. Did you get that? Yeah, go to bye. Give us a round of applause for our MC. He's gonna come back. Goodbye. Clap. Thank you. Now, please give a warm welcome to te rōpu waiata o tā tauranga Aotearoa o Manatū mō te taia o mahi haumaru Aotearoa. Te rōpu waiata comes together weekly in kotahitanga to strengthen whanaungatanga across our 3 agencies to learn te reo Māori through waiata and to bring to life the important messages embedded in waiata. We're going to have party tonight, whānau. Hey. I can't hear you. Mehini. This rōpu is passionate about te reo Māori, uplifting mātauranga Māori, embracing tikanga Māori, and celebrating our Māori culture. Today, they are honouring the kaiako who have guided, nurtured, and empowered the rōpu. Now, everybody on this side, are you ready? Or kikaha, I can fart louder than that. Everybody on this side, are you ready? Everybody in the room, are you ready? Nā reira, without further ado, ho mai te piki paki paki, mo te rōpu waiata o tā tauranga Aotearoa o Manatū mō te taia o mahi haumaru Aotearoa.
check. Oh, ka pai. Please can we have another big round of applause for Te Rōpū Waiata, tātou ranga Aotearoa, Manatū mā te teihao, a mahi haumaru Aotearoa hoki. Don't you just hate it when they go, yeah, can you speak? And then this poor person he has to come up and kōrero to everyone. And anyway, please introduce yourself and tell us a little bit about the Rōpū. Kia ora, ko Eleanor tōku ingoa. I work at Tātou Ranga Aotearoa, and between us, Manatū mō te taiao and Mahi Haumaru Aotearoa, we form the Rōpū Waiata that practice every Thursday without missing any Thursdays. So what's been some of the standout things in preparation for tonight's performance for you? Ooh, standout things. I just want to give a shout out to Levi over here. And Ngāwhara, who have really supported us and given us a whole lot of life and spirit. So, yeah, kia ora. Any final words for those groups who are yet to perform? Any words of wisdom? Don't sing too loud in the green room. And no, but give it everything. It's such an awesome event, and yeah, we're really stoked to be here. It's such a fun time. Yeah, kia kaha. Ho mai te paki, thank you very much. Kia ora. E hoa mā, I think our next group is ready to go. Are you pointing at me and go, yes, or? And we're rolling, rolling. Anyway, whānau, what we've got is we've got 3 more rōpū coming up, then we're going to have a little break. Just in order for people to go and get some kai, some inu, and then we can come back. It'll be like a half an hour break, and then we'll come back in with the rest of our rōpū. But we have 3 more rōpū to go before we have a break. Kei te pai? Can't hear you, kei te pai? Me hinui. Ka pai. Our next rōpū is Manatū Ahu Matua MPI. Ho mai te paki. So MPI is the lead government agency for the food and fibre sector in Aotearoa, helping to grow our economy, improve our environment and protect the sector. Te Tauaki Puawai is an employee-led network that connects all MPI kaimahi across Aotearoa in celebrating our culture and support tikanga Māori awareness, understanding and practice for MPI kaimahi in both their personal and professional lives, including through our Te Tauaki Puawai Kapahaka Rōpū. Our kapa meets regularly to learn and sing waiata and tautoko a range of internal and external events under the principles of whanaungatanga, manaakitanga, aroha and taututu. They're excited to be part of this kaupapa. Haka Tū, Māori ora, ho mai te paki, EPI! Haka
Te ati aua taranaki pānu, ngā ti tō arangatira, ngā ti aukawa, koutou e tautau ana i te ahi, ao te pō, pō te ao. He mea manatua hi matua, e tuku mihi kia koutou katoa, tēnā koutou. E te ingi, anei rā te kapa, ko te nui no mātou, he tangata te riki. Mihi mai! I wānanahi e mātou, i puta mai ai ngā kōrero o tēnā, e mea, ko whai kainga rātou i roto i tō mātou kapa. Koira te ātāhu o tātou tikanga, o tātou tāua, ngā waiata, ngā hata, ngā karakia. Ko tau te mau, ko tau te waiwa o tēnei whānau, i runga mō i tō tātou tāuna. Ka nui te ātāhua, e mōhio whānau ki ana i tātou. Nō rei rātu rangatira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko waira! Ko waira! Haka Tū, Haka Tū, Haka Hina Maia! Haka Hina Maia! He te iwi, ho mai anō te pakipaki, ho te manatu ahi matua. Kahu, hara mai kahu. Hara mai kōna. Tēnā pēr whakamohio mai ki te katoa, ko wai kōrua, no hea, me e rā atu o ngā tumu mō āhuatanga. Ai, tēnā koutou. Ko Kahurangi Johnson tōku inga, no tauranga mua ana hau me te whakatohia hoki, o tira tēnā koutou. Kapi paita ngā te ata wai ohua, te wai ariki. Pehe ngā whirawhira. Hara mai te tahi āhua. He kōrero aki tā kūrua ki a rātou kāre anō ki a tai, kia haka ai i rungi i te ātamira. Hea tō koutou nei kupu aki ki a rātou. A ko tāku e harite me e mātanga au ki e nei kaupapa e he. Engari miharo katoa na te tūtahi nei me i nei honga tō mātou kapa. Tauhau te nuinga ki e nei tāngo tātou. Kiti au i te ngana, i roti a rātou e paukahana ki te ako, ki te whainga tohu. O tō tātou whaia nāna puka, i kai ako. O mai te paki whai Me meri ki a rātou kāpikara. Tēnā kōrua. They were neat, eh? Fun over there, titi, tōreas and their mahi over there. Give them another round of applause there, Davey. A tēnā tātou, me huri a mātou o tātou i nānei ki te rōpu e whai ake nei. A ko hiki nā whakatūtuki, the Ministry of Business, Innovation and Employment, engari, ko tō rātou nei ingoa tūturu, ko tū aho, te ingoa o tēnei rōpu. This ingoa came from staff at hiki nā whakatūtuki MB, who wanted something positive in light of difficult times. And for staff who in these difficult times stood up for our culture, for our tikanga, our ao Māori within hiki nā whakatūtiki, and could through kapahaka retain and maintain their mana motuake. All of their waiata they're singing today are good oldies, good old classics. We hope everyone will enjoy. They like to have fun, share their experiences and knowledge, have a katakata at their hapa and hair, but at the same time learn and create a bigger whānau and a kotahitanga within hiki nā whakatūtiki and the wider kāwanatanga hapori ara tata tū katoa. Nō reira,
Hopai rā te pakipaki. Ho MB.
that last song. Ka whai. Homai te pakipaki anō e hoa mā. Hiki ngā whakatūtuki. They're training them young at MB. These ones are actually principal advisors. So one of the stalwarts of this group is Danny Ihoa. Tērā pēr whakamohio mai ki a rātou. Ko wai koe, nō hea koe. Tērā tātou katoa. Ko tarangi o te atua tōku tino ingoa e homa, engari ko Danny tōku ingoa kārangaranga no ngā te tūwhare tō ngā e tūhoi. Ke hā. Ok, nō reira waiti tētahi atu ingoa, tōku whānau. Oi, koera. Ki te pēhea koutou. How you feel? I mean, you've done this number of years, Danny. What excites you about putting a bracket together and performing with the whānau on stage? Tōku mōhio nei mō mātou o hiki ngā whakatū, tiki ko te kōtahitanga o tātou, tērā te mea, ki te haramai, kia kōtahi ai tātou, kia tātou. Aha ko ngā waiata, kia hāpai ake tō tātou ahurea Māori. Koe rau te menui. Ka pai, he kōrero whakamutunga tau? Kia kaha tātou. Kia kaha tātou. Kia ora, no re reo hoa mā homai te pakipaki. Kia Danny. Now, wasn't that cool, whānau? We had 2 jingle bells. Homai te pakipaki ki te kaupapa o te krihimete. Now, without further ado, I believe our next rōpū is ready. Okay. Right. Now, our next rōpū consists of te manatū mō ngā iwi o te moana nui aki with the Ministry for Pacific Peoples, manatū Wahine Ministry for Women, te Tari Kura Haurua Charter Schools Agency, te manatū Waiture, Ministry for Education, te Tai Ohanga, the Treasury, te Kawamataho Public Service Commission. Ko wai mātou. Ooh, who are they? We are a group of public servants from Manatū Wahine, te manatū mō ngā iwi o te moana nui ākiwa, te Tari Kura Haurua, te manatū Waiture, te Tai Ohanga, and te Kawamataho. Some of us have worked together before, and some of us have performed together before. Give them a round of applause for that. But, just wait, there's more. This is our first time performing together. Woo! And we're excited to be here and support the Haka Tū kaupapa. Big round of applause for that, Etewi. So, this side, are you ready? Now, come on, G, are you ready? This side of the whale, are you ready? Everybody in Pipitea Marae, are you ready? Then, please, give us a round of applause for Deo. Hey!
Ho mai te pakipaki anō te ihihihi, te wehiwehi o te ihoa. Tēnā pia whakamāramahia mai ko Waikoe no hea koe me rātu kōrero e te pāpā. O te rā koe Goose. Ko Pipitea Evans tuku ingoa, he uri hau no Taranaki Maunga. Ko Ngāti Mutunga te iwi. Nā ki uri whakatetonga ko Araki te Mauka ko Kaitahu te iwi. Nā reira tēnā koe, o tira tēnā koutu e karapiri pene mai nei. Ka pai. How's everyone feeling after their performance? Well, I'd say they'd be pretty buzzing out there now. Yep. We had 2 weeks preparation only, and we're... And we're a scratch team, licorice all sorts from a variety of agencies. So pretty pleased with the way we came together. Ka pai, ka pai. Any final words just for our whānau who are yet to perform yet, or just some words of encouragement or words of inspiration to our rōpū? Kia kaha, have fun. And if you miss a few actions like I did, smile, and it's all part of it. Ho mai te pakipaki, matua wheo, tēnā. Now, it wouldn't be a kaupapa if someone didn't bring lost property. So, if you can tell me what's on the front cover of this phone, it may be yours. Otherwise, I'm taking it to the lotto shop. It might get me some lotto numbers. I don't know. I know this was handed in just recently. It's Samsung, I'm guessing. It does not look iPhone. Yep, Samsung. So yeah, if you can tell me, don't ask me what make, I just know Samsung. If you can tell me what's on the front cover, then it's yours. Okay? Meaning... No, it's only got a fingerprint and a face, and unfortunately I locked it when it tried to scan my face. So, yeah. Aroha mai. Nō reira te iwi, we're going to have a break. Half hour break so people can go out, get some kai, get some fresh air, and then we will come back in ready to go at 7 o'clock. We may have some entertainment coming up to fill in some time, but please go out, go and get some kai from the stalls, get some inu, and then come back in ready to go at 7 o'clock. Go and enjoy some chop suey, potato salad, mac and cheese, steamed pudding, drinks, chocolates. Go and also purchase some pois. Go and get a moko, stencil. Oh, there's a brisket boil up, and there's a seafood boil, and there's a hangi. We'll see you in half an hour, e te iwi. Ka pai te kai. Bon appetit. Hui e, tai ki e. So, koutou, for those who would like to stay in here, we have some entertainment for you while you're seated. Ka pai? Hara mai koutou. Tēnā tātou. For those who we have some entertainment, we're just going to get this rōpū to introduce themselves. Hara mai. Kai aku huanga, taranaki whānau o tira Pipitea tangata tēnei ka mihi. Anei ko te riu o Porirua, anei ko Cannons Creek kua tai mai. Anei ko Mount Gavin, anei ko Ascot Park, anei ko te Shed, anei ko Ngāti Toa Street, Titei Bay e mihi ati nei. Ko aku tamariki tēnei a te kāhui kuratea. Ko taku kapa tēnei ka tū, hei debut kapa Kinga Nationals. With humility,
We represent the first mainstream school from Porirua to have placed first at ngā whakataitai arohe. But in all honesty, no one really knows Aotea College. No one really has. Hoi anō, the timeline of us is that we started in 2017 and we have been nothing but to ensure that our tamariki, the average Porirua kid, the average kid off the street of Champion Street, gets the same opportunities that a kura kaipapa Māori kid would also. So anei te product e mihi ana. Hoi hoi koutou!
Ho moi nā te pakepake e hoa mā. And that's what we're aiming for. Ka pai? Fine, don't forget we're starting at 7 o'clock, but if the New Zealand Police, if you're here, can you please make your way around to the back? Come this way, please, New Zealand Police, and head to the back. And also the Ministry for Culture and Heritage. MCH, if you're here, can you please make your way around to the back? Just follow the young lady down the back here with the Haka Tū t-shirt on. So New Zealand Police and Ministry for Culture and Heritage. Make your way down the back to the holding rooms. I heard there's about 40 of you. So we'll be starting back in about 12 minutes, whānau. So you've still got time to go and get you a kai, get you something to drink, and we'll be back with you. So tēnā koutou katoa, thank you very much. Kia ora.
Okay, hoki mai rā e te iwi ki te wahanga tuarua o Haka Tū. Hey, that standard was pretty high before, and now the standard's about to get higher. Can we get a hiya? Mihi nui. Mihi tēnā nui. Give yourself a round of applause. We've gone through 7 groups, we've got 7 more to go, and then the big finale, which hopefully you can all participate in. But I think we're about ready to bring up our next rōpū. Now, our next rōpū, got to give it up to them whānau. They uphold the law, they make sure you are right, and you are driving on the right side of the road, and you are paying your parking fines. And you get the drift, eh, whānau? Their number 1 tune is wheel, wheel, wheel. But without them, we wouldn't have any order, eh, whānau? Yes? Don't lie to me, say yes. Ka pai. Now, without further ado, kei te rita tēnei taha o te whare, are you ready? I can't hear you. This side, are you ready? This side, are you ready? Pipitea Marae, are you ready? I can't hear you. Are you ready? Then without further ado, e te iwi, please, can we have a huge round of applause for ngā pirihimana o Aotearoa? Homai te paki paki e hoa mā!
Homai anō te pakipaki po ngā pirihi mana o Aotearoa. Homai te pakipaki e wā! I'll give you time to breathe. Thank you. Pau te hau. Pau te hau. Well, you left it all out on the stage, e hoa. The harmonies were beautiful, the use of the point. You must be proud of the Roku performing this. Actually, introduce yourself to a tahi, sorry. Tēnā tātou. Tātou, kua huitahi nei raro I te taumarutanga o tēnei kaupapa. Ko wei tēnei tangata e kōrero nei, ko Brooke Williams taku ingoa. He uri a hau no ngā iwi o te whakatōhea, te whānau apa nui te aroa. Tēnā tātou. Must be hari ko te ngākau. Kua e ngā wawata I rungi I te ātāmira. Kei te pai kota? Ai. Kua ea katoa ngā mahi, ngā ea I wawatahia, e o mātou ngākau, o mātou mana. Nō reira, e mihi kau atu ana kia tātou, ko whai wahi ki tēnei kaupapa, mi hororo atu te whakakotahi, pēnei nā, nō reira, tēnā koutou katoa. I rongo ai te kōrero tata ki te whātekau o koutou e hara mai ana I rungi I te ātāmira, aha ko te iti o te rōpū, te tino kaha kei roto I ngā wairua I pupuhi ai I te pōnei. Nō reira, he kōrero whakamutunga tau e te rangatira. Yeah, I'm really surprised that came out the way it did. We started practice at 1 o'clock this afternoon. Yeah. So from 1 o'clock till now, that was that. So real proud of the team. And yeah, hope to come back next year, wherever that is. So, e mihi nui ana kia koutou, and you too, bro. Amazing. Thank you very much. We really appreciate the time and effort you guys have put in. So, tēnei te mihi atu, nō mātou te whiwhi e hoa. Please give another round of applause for ngā pirihi mana o Aotearoa. Okay. So, that's obviously the time you need to beat is, we started practicing this afternoon at 1 o'clock. Anyone can do better than that, then let us know. Ka pai. Hard, eh? Hard. We all love those last-minute numbers, don't we, whānau? Eh, them last-minute numbers, they set that standard, even though you're under pressure. But, our next rōpū is ready to rock and roll. But before we do that, can I get a miri Mātia at once, please? Patia. Ooh, getting there. Patia. Patia. Lua Patia. Lua Patia. Show me a totofa. Totofa pene. One last time. Patia. Patia. Lua Patia. Lua Patia. Totofa. Totofa. Now, Tangima the tiger. That's a puri tat. Work on your tiger number. But with that being said, I believe our next rōpū is Manatū Aorere. Before we introduce the next rōpū, we just want to mihi to everyone who is live streaming through the broadcast through to Upoko Te Ika, 1161 AM and 87.6 FM, ka pai. So all our whānau who are tuned in live and all they can see is my puku. I'm so sorry, I'll move out of the way. It's all about the rōpū. So kanu te mihi kia koutou, Agent Ma koutou, providing that service to our community so whānau at home can enjoy our rōpū tonight. So I'll hand over to you to introduce our next guy. Homai te pakipai for Upoko Te Ika. Ka pai, ka pai. Ko hare ata NZQA ki muri. Sorry, it's just trying to get our papers around the right way. But I know for a fact, this is Te Manatū Aorere. Kei te tika tēnā? Ai, ko Te Manatū Aorere New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade. They even got a iwi ite iwi. We are Ngāti Aorere. Give them a clap. Staff of Te Manatū Aorere, also known as MFAT. I'm not saying I'm not saying that.
or the Ministry of Foreign Affairs and Trade. As part of our daily mahi, we support advice to the government on international matters, and we act in the world to help make Aotearoa safer, hang on, I've got to turn it into the light, and more prosperous. For our rōpū here today, our Wednesday waiata practices, the highlight of the week. Oh, give us a round of applause for those Wednesday highlights. And te konohete with our other public service colleagues is the highlight of the year. Woo! Well, Haka Tū can definitely make your bang, make your buck, and make you happy with a very Merry Christmas. Aia te iwi. I can't hear you. Aia te iwi. So, without further ado, all you lot that's just walking in, are you ready? No, not you, you're all right. All of yous on the side, kei tiri te kotai? Mihi nei. All of yous on the side, are yous ready? That's the standard to beat, okay? Everybody in Pipitea Marae, are you ready? There, meri. Patia, ruapaki, homai te piki paki, mo te manatu holiday. I
Homoi te pakipaki. Te manatu aorere. Who wants to be a volunteer? Hurry up, some passing. Shot ten. Hold on, my bro. Hold on, my over here. Kia ora koutou. Kia ora, kei te pēhe, how are you? Kei te pai. George, introduce yourself to the whānau and everyone who is live streaming this evening. Oh, to all my followers. Hello, followers. You caught me, I'm here tonight. Are you a TikTok creator? Are you like an influencer? Yeah, I'm an influencer. I got 1,000 likes on a comment on YouTube the other day. Yeah, so now I'm leaving the ministry. I'm starting my own influencing career. So follow me. No, I'm kidding. Probably got a better role anyway. Yeah. Sorry, who are you? Introduce yourself to our whānau, please. Kia ora whānau, ko Levi Turner toko ingoa. I work at Te Manatu Aorere, the Ministry of Foreign Affairs and Trade. I'm a policy officer there. Yeah, whakapapa Ngāti Raukawa ki te tonga and Ngāti Mani o Poto. Ka pai. Yeah. So with your rōpū, is it from across the whole of the organisation or specific areas? Yep, so across the whole organisation, I feel like I should invite Fire Shield to come on. Hello, my Fire Shield. So Shield is our waiata instructor. So every Wednesday at the ministry, we have a group that gathers in Te Whare Aorere, which is a very special space that we have. In the ministry, we're actually moving buildings to a new place closer to Parliament, but we're reconstructing a bigger and better whare there to do our practices. But Shill's been running them for a long time. Yep. I've been at the ministry for about 40 years now. Whoa, ka pai, woo! It's been back-breaking work for 17 years offshore posting, so yeah, it's been really hard. And be honest, what are they like at kapahaka practice? They're awesome. We have just a small group because everyone is so busy this time of year at the moment, but we have 30 or 40 come every Wednesday for their uplift in the middle of the week. So we love that. We appreciate what you've brought to the stage this evening, so please hold mai te paki for Ministry for Foreign Affairs and Trade. Someone's dropped their poise. Anyone lose a poise? If you can put the name, there's a name and a digit and a code for it, just come up to see. Yeah, so we're not sure whose it is, we just hand it in. Oh, these are lovely, beautiful poise. Ka pai. Okay. We have 3 more groups to go e hoa mā before the big finale. So thank you for your patience. Thank you for being here this evening to celebrate Te Reo Māori and our kapahaka as well. We're going to bring our next rōpū on stage. They are... He pū manawa taonga. Yes, the Ministry for Culture and Heritage, but also Kaimahi for Manatū Taonga, Pauhere Taonga, and Te Aka Matua o Te Ture are here to celebrate our culture through the art of kapahaka. This collective embodies ko tahitanga at a time when the public service could all benefit from a little more aroha. It's more than a performance, e hoa. It's a statement of connection, pride in the enduring strength of our shared Aotearoa New Zealand heritage. Ho mai te paki mo he pū manawa taonga! Mai te
tōna taonga Māori me ō rātou hokinga ki Aotearoa. He maki rangatira, he maki haere tonu. Ka mutu ko tētahi atu take o te tū. Hei, ikira te wairua. Aha kōheaha, tū tonu rā, te mana, te ihi. Nō reira he pūmanoa taonga, whakapiri mai. Rāreka mai, e te whānau, tēnā koutou, tēnā koukou, tēnā tātou katoa. Ho mai te paki for he pūmano a taonga!
I was going to say, if you lost a boy who's got flashy blue gumboots on, a Coke Zero and a T-shirt, oh no, sorry, we found his mum. Ka pai. Tēnā tātou katoa. First, introduce yourself to our whānau and the beautiful taonga that you've got in your hands this evening. Tēnā rā tātou katoa, ko na tika hau no te manatū taonga a hau e mahi ana. Engari hi uri tēnei no ngai tūhoi, Ngāti Ruapani, Ngāti Kahungunu ki te Wairoa. Kia ora. Ngāti Kahungunu ki te Wairoa! E ko tamani tēnei, ko tamani Ruapani tēnei. I see that your rōpū tonight is made up of 3 distinct groups. Can you just explain the difference between the 3 rōpū? Yeah, ka pai. So, Ministry for Culture and Heritage, and then we had Heritage New Zealand, Pohire Taonga, and a member from the Law Commission. Yeah. Has it been hard to coordinate the rōpū together and get your bracket together? No, actually, so we came together and started practicing maybe 8 weeks ago, once we heard that ka tū tēnei kaupapa. Ko te mea nui kei te tino rata ngā kaimahi ai ki ngā waiata Māori, ki te ahurea Māori, ki te kapahaka. So, nei rā te mihi ki oku kaimahi e tū ai ki te whakanui ai tēnei kaupapa. Well, no mātou te whiwhi, kei te pehe koe, kei te pai brau. Kei te hoha haere koe. O tēnei te mihi anō ki a koutou katoa. Ho mai rā te paki. Tēnā koutou. Ho mai anō, actually ho mai anō te piki paki for that baby. It was cute. He even came over to the backstage, saw what we had, and he's like, thank you. Come back up on stage, and then he was a mean kaiaka, wasn't he? Yes? Mihi nui. Nā reira e te iwi. Ministry of Health. Ko haere koutou? I was getting there. Okay, but if you had listened, I was getting there. Okay, te pai cousin. See, told you I was getting there. Heoi anō. Ko te mana tohu mā tauranga o Aotearoa, New Zealand Qualification Authority is up next. Tuatahi ake. Me mihi ngā ringa me ngā waiwai I whakatū mai I te kaupapa nei mai muri ki mua tēnā koutou. Ko tātou mātou whare he whakahaere, he whakamatua I te pūnaha mātauranga o Aotearoa. I nā rā ia mō ngā tohu o te motu. Thank you. No, honestly, I got my masters because of you. Thank yous. Ko tētahi marau ka tiakina e mātou, ko te ao haka. Hey, because that's what we're up to today, eh? Te whana. Pērā me ngā taiohi, ka ro matawai hia e mātou ko pai nei mātou nā kaimahi ki te whakatīnana, ki te whakatairanga I te ao haka. Kai aku rangatira. Tēnei te mana tohu mātauranga o Aotearoa eke nei, karanga mai NZQA. Nā reira, kia kaua tō rohia mai te kōrero, ho mai te piki paki. Mā, mana, tū, tohu, mātauranga o Aotearoa.
Ko te iwi. Tēnā koutou katoa. Ko kiingi tōku ingoa, he uri tēnei no ngā waka e toru mātā atua te aroa tainui. Mihi mai! Ka mihi hoki ki ngā kai whakarite anō hoki o enei o tātou MCs, whakanui a rāua. He whanaunga rāua ki ahau, because they come from all of the best iwi. So, tēnā kōrua. Do you have any questions for me? No, thank you very much. Nā, get off. No, it's all right. No, hoki mai. But e hia ke ngā tau I whakapaukaha ki tēnei kaupapa, e hia ke ngā tau I whakapeto ngoi ki tēnei rōpu, pē ngā piropiro I tēnei pō. Hau ngātu I aua tau o te pāpātanga o te korona, te kōwhiori, hau ngātu I aua tau, kua tū mātou, te manatohu, mai te tau rua mano mā ono. Ki taku maumahara, rua mano mā ono. Whakanuia. So ko te nuinga o tēnei ropu he tino hau, he hau ki te kaupapa nei? Tōna hau nei, toko I tipea ko tēnei tā rātou tuatahi, engari, pera me etahi atu rōpu, he nui ngā tangata tiriti tō mātou rōpu. Arera, whakanuia. And because it's a competition, we only had 1 week practice. Ho mai te paki ki te whāna. Tēnā koe, bro. Gotta love that bit of humour, eh, whānau? Let's give a big round of applause for the humour. Okay, I think we're ready for our next rōpu. Please welcome Te Aho Te Kura Pounamu, formerly the Correspondence School and now the biggest state school in Aotearoa, supporting thousands of ākonga from every rohe. Te Kura delivers distance and online learning that fits the lives of learners wherever they stand. Their waiata rōpu reflects the many faces of our motu coming together to ako, whakanui and embody ngā mahi atāne rore me hine rehia. Under the guidance of their kaiako Jackie West, Rawiri Hendo and ngā pera Urutuki, nau mai ko te rōpu waiata o Te Kura! Mana hua te tapu o matua te
Ho mai rā te whakipaki mo te kura nui, te kura roa, te kura! Oh, who wants to be spoken to? Look, even though that might have been the 6th time, what we hope is by the time you leave, you know all the kukuru. Ka pai? Kei te pihiki. Ka pai? Ko ngaro te reo. Please introduce yourself to our whānau this evening. Ko Rāwari ahau. No te tai tokero, no Ngāti Kuri. Ngāti Kuri, tai tokero. Mahi anō ki te kura paunamu. Ai, tēnei tō mātou rōpū. Whakaatu mai o mātou mahi ki a koutou te pōnei. Beautiful performance, beautiful harmonies, brought out some oldies but classics. Tonight, was that all part of the... How did you come about putting your bracket together? What was the inspiration around that? We get together every week and we sing songs and then we go, oh, like that one, or that one barks like a dog, so we'll leave that. But basically that's it, yeah. We've had a different year. We've been in a different building, so we've had to sing in our office in front of everyone. That's been a bit weird. But there's two of our managers out there. Wave your hand. Oh, kia ora koutou. Oh, yeah. You must be very proud of your performance this evening. Oh, they're amazing. Don't make me cry. They're so beautiful. I'm really, yeah. They're just there. And in the current climate, you know, it's just amazing. These people are so committed to te reo, to tikanga Māori, to things Māori for all of us. Yeah. Well, thank you for allowing us to be part of your journey this evening. Ka nui te mihi kia koe. Thank you very much. Ho mai te paki mo te kura! Wow. That was vibrant and that was beautiful, wasn't it, whānau? One more round of applause for that. So we have one more rōpū to go, e hoa mā, but that's not the end. For the whānau from Kotauraudo, if you're here, once this next group finishes, we'd like you to all assemble and come up on stage if we can all fit up here. Ka pai? So I'm going to get you to introduce our last group. Now, they usually say save the best for last, so ho mai te pēki paki ki te manatu hauora. Te manatu hauora! They have come to share their wealth, to share their health, and to bring us some oranga. Nā reira, kei te tira ora, tēnā koutou. Can I have everyone give a miri 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 Pakia in time. Pakia, Pakia, Ruapaki, Ruapaki. Ho mai te piki paki paki. Give me a round of applause. Te toiora.
paki mo te tira ora. Now, can I have one of yous, please? Eeny, meeny, miny, mo. Hello. Tēnā koe. Hi. Nā, tēnā koe. Dia whakamohio mai ki te iwi ko wai koe no hea koe haha o mahi. Tēnā tātou katoa, kua taraira taku ingoa, heuri tēnei no Ngāti Rangi nui, Ngāti Rangi wewehi waita, hei Ngāti Hine Rangi hoki. Ara, ko te nui ngō tauranga moana tēnā. Ko tō mātou rōpū, ko te tira ora, ara he kohinga o ngā rōpū o te manatū hauora, te tāhu hauora, ko etai tangata no te whatu ora me te ao te kahu hoki. English names, Ministry of Health, Health Quality Safety Commission, Cancer Control Agency, me Health New Zealand. Engari, ai, tēnā rawatu kia koutou I tō mātaki mai te ahi pōnei. And tēnā rawatu ki ngā kaiwhakahaere me ngā tangata I whakahuihui mai a tātou katoa I te ahi nei mō te ngahau. Ara ko Haka Tū. Now, homai te paki. Now, when you were doing your whakawātea item, I couldn't help but notice that there was a high, sweet voice up in there. Can you confirm if that was you, my dear? Aye. Give her a round of applause. And with that being said, my darling, how long, kua roa nei koutou e whakariterite ana mo tēnei kaupapa, rānei, because that seems to be the competition at the moment. Ahua I tīmata tō mātou whakarite mō te konohete I te huringa atu ki te kaupapa o Haka Tū I riri mātou. Engari, ai, kua roa te prakatehi. So, kua roa te prakate, kua miti te tai, and kua tino suititi te wahine nei. So, I ringa I tēnā, e mihi ana kia koe ki te tira ora. Tāra wā atu ki te manatū hauora, e mihi ana. Thank you, sister. Well, ko tatamutu tātou katoa hoa mai engari. We have one more waiata that we want to perform en masse. So can I ask ko tauroro whānau to come up on stage and I'll do a bit of an explanation of the waiata that we're going to end on. So all the whānau, in the public service we were taught a waiata called Maranga Mai Aotearoa, nā tāpita wehi tēnei. We learnt it all at Te Taurawhiri. And it's become an anthem in public service. So, all those who know it, hara mai ki tā tāmira. Haere mai, haere mai. Kaue whakamā. You know the song. And while they're coming up here, hoa mā, I'm just going to thank all our groups. Actually, I just want to thank the broadcast from Te Upoko o Te Ika. 11:61 AM and 87.6 FM. Homai te paki for our whānau from Te Upoko o Te Ika. The first Māori radio station in the universe. Oh, are there about 20 of yous on here? I've got t-shirts to give away. You fellas better remember the actions and the words, eh? So we're going to hand it over right now. Mo te waiata whakamutunga o te pōnei. This is te whānau o ko tauroro me te waiata Maranga Mai Aotearoa. Homai te paki.
Ho mai te paki, mō tō raurau. You don't have to exit from the side. We're going to ask Holly and them to come up to whakakapi tēnei pō. But before that, we have a lot of people to thank this evening. Thank you to all our rōpū. Manatu hauora, te aho o te kura paunamu. Mana tohu mātauranga o Aotearoa. He pū manawa taonga, manatu aorere. Ngā purihi mana o Aotearoa. Te iho, hikina whakatutuki. Manatu ahu matua. Te rōpū waiata o tātauranga Aotearoa. Manatu mo te tai ao. Mahi haumaru Aotearoa. Te puni hōkiri. Te kaunihere o te awa kairangi ki tai. Te opo e kātua o Aotearoa. Me te tāre tāke. Ho mai te paki. Ho mai anō te piki paki ki tā tātou reo irirangi te upoko o te ika piki paki kia rātou. Mai kore ake ko rātou, kua kore tō whānau e tae te mātaki i a rātou e noho hanana i te kāinga. Ho mai te piki paki ki te reo irirangi. Sui atu ki tēnā ka harurutia mai te piki paki. All you Haka Tū lot, can you come over here please? Come. Can we bring the organisers out, please? All of our organisers for this evening. Haka Tū. Big round of applause for our volunteers. Auntie. Takitu, Auntie. Shelley, Miriama, T. Over there with the Haka Tū hoodie. Can we please thank you to our volunteers and our Māori wardens. And our Māori wardens. And another big round of applause for the Wellington Māori Culture Society. But the last applause, just for me, let's give a big round of applause to Pipitea Marae. And it's been our pleasure, whānau, to entertain you this evening. So on behalf of us both, ka nui te mihi ki a koutou katoa. Tēnā koutou. Ai, ko te rangi ngāhina tēnei te sign off. Say late. That's what you say. Say late. Say late. Say late. Ka kite. Ka pai. Mihi ana. I'm too old to understand what they just said, so I'll just... Me whakakapi au tā tātou hui, hara mai e te rangatira. Kia ora, hello. Can you hear me? Oh, kia ora. Agātia ki tēnā tatai katoa. Tatahi ake me mihi rā ka rātai mā kua whituraki tia ki te pō. Rātai mā kua hure kawe ka nei. Rātai kua tūtaki nātu i te tatau o te pō. Haere koutou. Taupuki nātu ko te pō, kararai mai ko te au kia tātou. I karapine i runga i te rau karanga o te kaupapane. Nei rā aiti, nei rā arahi. E mihi nei, ki hine waiata, ki tama kōrero. I tūtū ai ki runga i tō tātou ātāpira. Nō reira e mihi atu ana. Ka tīki nā ke au i tēnei o ngā taku, hei aha, hei whakanoa, i te tapu, hei whakahiki, i te wairua. Nā runga i tērā, kōtina runga, kōtina raro, ko tui a tātou, ki tēnei kaupapa o te Haka Tū. Iu ki te tika, i mau ki te pono, a i puta ai ko te māramatanga. I whita, i ita, i ngana, i ka ke ai ki te taimata, e tikāna. Koi ara ero, whakairia i ngā mahi, atama kōrero, rāua ko hine waiata kirua kia koe, kia turuturu o iti waka maua kia tīna. Haumi anuku, hui e raki e! Tēnā tātai.
the chairs up. 12. 12 high. You can count to 8. You showed